Öpö, кандай? Как сын? Жакшы да, кандай? Здесь что ли? Работаешь, да? Да, я здесь. Жақсы. Кандай өзүң? Кеттім. Каяка? Эмне болду? Алайға, келбен далайға. Эмне болду? Ертеменен алата таңшып атады. Ертесінде аялым шаңшып атады. Анан? Москваға іштеп келейін. Анан? Мен Москваға кеттім. Асман менен кетейін десем, самолет қымба. Пойыз жол менен кетейін десем, пойыздың түс бар екен, жолдан қайырылып кеткен. Анан? Анан автобус бірде келіп мен кетіп. Так, анда шарттары мындай. Максака, түшүндүрүп бер. Москвага бизде понедельник, пятница. Ол понедельник, пятница. М5 через Самара, Тольятти, Пенза, Рязань. Шунларды. Понедельник ертеңгі 11-де, бұл М5 деген. Пятница ертеңгі 11-де. М7 деген ол через Курган, Челябинский, Уфа, Казан, Нижний Новгород, Владимир. М7 деп. Среда кечінде 7-де, пятница кечінде 7-де болады. Ушул жерде отырасыңар, түздө-түз барасыңар. Без пересадка, без посредника. Түсіндің бе? Түсінбедім, нүке бұға досыңа түсіндіріп қойшы. Мындай болот. Сен азыр кой турчу. Менен кетесиң, макулбу? Я, қайсы? Мына менен. Қашан жетем мен мұны? Читеген қоңыз толған екен ғой. Қой кеттім. Автобус менен дейм, автобус менен кетесиң. Бұл бақ. Dağım ne oldu? Ne oldu? Ben gittim mi? Vadikli çok put menen жүрөбү. Водитель астында отурат, айдоочу астында отурат. Урил жокту му мында? Анда сумканы эмне алып алдың? Багажга салбайсың. Ичинде сүзбө курттар бар. Курутуң эчтеке болбойт. Багажга сал. Байке, bu bala жаңы эле айылдан келген. Анан Казакстандан сатып ийбей. Жок, жок, андай болбойт. Эмеге Москвадагы жанагы сиздер бара турган жер Новосибирскке. Метро автовокзалга барабыз. Новосибирск ошо метрого таштап коюңса жеткирип коюң. Биз барабыз. Давай досум болуп тур анда. Свое. Ждо тебя. Салам достор, албетте биздин каналга катталыңыздар жана биз менен оюңуздарды бөлүшүп, биздин комментарийлерге ар кандай сунуштарыңыздар болсо, жакшы ой пикириңиздер болсо калтырыңыздар. Биз сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз.